Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Awan takas kakalak mo ka. Kaya't ko lang makasalita. Boss. Awan ngalod nasken pagtanaka. Sige, boss. Sikati makamo. Aguray aklatan diti kotse. Wan Maximo. Sapay la kumao manukot mo makisalita kanya. Pacek. Numay karak kun daway, makisaw ken kwara. Malawlawakan ti amin. Kat mamilis nawan pulo samok, napasama ka mana. Sikolat wag saan makapagkadkad mo Isunaskan si Sasango Padle Simon. Apaman kita wag panagsalita mi. Agdilitso ako na yan, Padle Simon. Diyan ko nagbayad pa. Ay pagulas mo, Padle Simon. Kastamat kan ka, Monica. Ha? Ne, Mr. Wong. Sikamat gayam. Padre Simon. Agpakada Monica, mabaling ka di makisalita. Ulay pagpiit lang. Sige, Padre. Mapanakon. Mapit lang, Mr. Monica. Wong, saanan? Di mo surutan ni Monica. Padle, hapay lapdanak. Saan ni tati umno akan ito, Mr. Wong? Amang ano imbis maawatan na ka. Kat kumaro lang aguraan na ka ni Monica. Anya? Agtalag ka kanya, Mr. Wong. Patsyem ko mati bagbaga. Kawawag, dagiti tao tayo. Anya ti kunada, Bogi. Ada nakita da sa magmamano abuyot ni Mr. Wong. Iti iling ayan day ta. Anya? Nukas tangarot. Talaga akayat amaamuan ni Mr. Wong. No ayan dagiti buyot tayo. Amo, agim sana ba? Saan ang makapaalarma day tatamag? Basta'y bagam katagiti buyot tayo. Nga agan nagta. Kat ikagumaan dati sa kanyang pakita katagiti buyot ni Mr. Wong. Kabahay kayo lang, boss. Sigurado ang nagsakit lang tinakam yun. Saan bale, Maximo? Adan tumutla sa bali kung taway. Boss, Hagsublitan balay pag nanagadan tayo. Kaya't ko akinana. Kaya't ko makapagpanunot na saya. matumpal, boss. Kas na kunakon. Saan ko pala kita na ang swerte at daytaken Don Leon? Hulayak sakto matayo ng kontaway. Sakpay patong palko amin plano. Naimbag ta si Mangpetkan, Monica. Yaya. Kumusta tinapanam? Okay, mat, Yaya. Ijay matlaayan ni Padre Simon tinapanap. Amumat nga uray di tala asidag tinapanam. Makapada naglatta. Saan ka de? Yaya ising, anda akong dito'y balay. Awanin ti rumba nga pagdanagam. Monica. Awan ti dakas na napasama kanya. Nakasubli ak asi kakarad kan? Sa bagay. Ay, mapan ka kanu ijay ayan ni mamam. Apay? Ay, jak mo balasang ko. Basta tibilin na kanya. Ibagakken ka amapan ka iti ayan na. Apaman ama kasangpet ka. Anya na tati kayat ni Mr. Wong na ibagakin ni Monica. Day tati jak mo, Narding. Saan nga nga ikaskaso ni Monica ni Mr. Wong? Talaga ko mga ipilit ni Mr. Wong ti makisarita kan kuana. Ngam linaptakon. Tamkak nga amangan no niya ti mapasamak. Oh, anya man ti pampanunutan, Narding. Awan ti umno. Ngam agparparik na kanyak ang makatulong ni Monica. Adday ta ka manen. Tunggal adday bagakkan ka? Kanayo nakasta ti bagang. Simon, amumat no kasano ti trabaho ti may sa pulis. Amin na posibilidad. Nas ka natukmaak.
Tapno makakalapak lang iti impormasyon. Maawatak Narding. Ngam kas iti kanayon nga ibagakkan ka. Agad nagkalaan. Tamangan kit dinuan niya ti mapasang. Kumusta tinapanam, iha? Okay, mat, papa. Awan ti dakas na napasama. Monica, sana ka po tapalpalubusan kanyag may sarumwar. Kat awanin ti pagkat. Laglagipam ko pa, nga aging nga adanin Mr. Wong. At dalat ta pagkat. Tandaan nakakanayan dayta, papa. Agyamanak iti palagip. Wait gayam, nagsarita kayo ka din kini mamam? At dan sa ngamin ibaga na kin kakit. Awan, papa. Nalpasan. At dan sakit di sekreto yung agina. Agda dayta. Ala ni papa. Anya ko mati sekreto mi. Anyang itamok, iha. Awan, papa. Adala imbaga na kanya. Dahil talaan. Napintas na panunot ko. Saan ka ni Maximo? Wen boss, makatulong dayta. Sigurado nga min, adamang palpaliw kadagiti tao tayo. Iso kasapulan tayo taktika. Boss, Iso ibagam kadagiti tinalak mo tao. Ituloy dalang agsapol. Yan dagiti datuma. Agtalinad dalang ayanta. kinapudno na boss. Madaman nga agsawsawar kadagiti kabangibang nga ili dagiti buyot tayo. Agpaspasarak da, bareng at damaamwan da. Tsako makayat kabang ibang ili papananta. Ketap no awam may bagbakam. Seke, imano kotak. Agpaspasarak tayo lang boss. Sana bale, tatalolangal daw ti imbilin ko kadagiti tao tayo. Apa nagsawar da iti kabangibang nga ili. Hala, basta kayat ko. Makakalat tayo impormasyon. Amomot siguro no apay. Wan boss, ikang tanag, tatalaga kasta tiyawag ko kadagiti tao tayo. Mama, apay asap sa pulam ni papa. Awan mo't kami ni Jessie Ledmi, iha. Ti amugkat na panitayan ijay. Ada iti ayan ni Mang Bogi, mama. Agsasarita da? Ha? Adan sa ibilbilin, ha? Una yan ayan ni Papam. Ibagak lang arudan kan kwa na asaan pa'y unay nga agdandanag. Ngam natangkan ti ulo na. Unay kalakit din aya, mama. Tinasayaat. Inakayaban ni papa. Ta ibagak kan kwa na asap sa pula. Mas daawakan ka, ma'am. Itay, inapuram nga aginanan ni sir. Ngam ita, si kamot ti addapay laang dito'y salas. Jak ngamin makaturog ising. Tsak amuno apay. Ma'am Chona, amangan no addamot parikot mau. Awan magkit di. Ngam, maamiris kong agpaysuti ko na nilyon. Nagpamarangak laang asaan na kamabuteng. May papanay ti inaramid ko ka ni Mr. Wong. Ngam ti kinapudno na kat madanaganak. Ha, dahi tati agpayso ising. Diyak namin kaya't nagdanag kanyak ni Leon. Tamo matan. Saan paylaan na imbagan iti husto ti asawak? Ay, siguro, ma'am. Kasayaatan no kanayon kapaylaan nga agpakuyog kinibugi iti sadino man apapanam. Day talaang ti amok apamuspusan. Tapno makasigurado kayo. Kasi ti sigot patle. Atak manan. Mr. Wong, Kaya't kumatakit daw dispensa, impakita kiti kalman. Sa pala kumata saan mo ikan sa bali kay papanan, panang pilit ko kumamonik ka, makisalita kanyak. lading itik man. No linapdan ka amang sunod ka ni Monica iti kalman, Mr. Wong. Nadlaw ko ngamin at talaga asaan akayat ni Monica ti makisarita kan ka. Amangan ko na, namang parnuay lang itinakarkaro aparikot. No ipilit mo ti kayat mo. Mawatak, padle.
Anya ko mga minti bagam kan kuana ya, Mr. Wong. Padle, saan limad ka nagbaling kami na singad, Monica? Nang luna pa ng tulong may karakitiag kasapulan dito'y San Bartolome. Mr. Wong. Kanayo ni Bakak. Awan amok na pasama ka ma, Monica. Hamok na sugsugan laeng, Monica. Na-impluensaan, iso kagulgulan akon. Kastoy lang ti may bagak, Mr. Wong. Nangipiladan iti kaso. Nagkontradimanda ka mat. Amang ano nakarkarong agbalin a komplikado ti amin. No ipilit mo ti umasidag ka ni Monica. Wano iti uray asino kadakwada. Padle. Bayam atilintag ti mang panagnak. At talaga nga inosente ka, Mr. Wong. Ulitan. Balakad ko lang dayta. Ket dakla pagyamanan. No bilang tadumngeg ka kanya. Nagsapakan ngay may diti opisina, Hepe. Ada ka di dapatan ngay bagam? Mayora, kaya't ko lang nga mamuam, akinasarita nak ni Mr. Wong. May papan iti panang bayabay mikan ka. Idi pinaisardeng mo ti pan nakatarimaan ti restaurant na. Anya ngay ti parikot dita? Awan ti parikot, Mayora. Ngam kas hepe ti pulisya. Agpapaayak iti babanyo. Rumbang lang ay baga kada kayo ti pan nakisarita kanyak ni Mr. Wong. Saan ka di? Sa bagay mo't ket di Sapay lang kumatasandak akagura. Saan, Hepe? Anya kumaga po aguraan ka. Agyamanak na rod, Mayora. Alang nga roden, agpakada akon. Sige, Hepe. Kat agyamanak iti impormasyon. Awan anyaman na, Mayora. Alaag ti panagtalak ni Mayora. Patsak nga adda ti maduktalak. Nunan anayton ti panagtalak na kanyak. No nasapsapa ka na siguro ngay may Narding. Nalabit ang nagrana kayo kumaka ni Mr. Wong. Talaga nga awan ti palya nga umay ditoy. Tunggalag sapa. Wen ron. Amom Narding. Itikas ka ni Mr. Wong nga dapagdaldalanan na. Gusto lang tiraramidin na. Simon. No kas nga da ka ititang nga tinadagsan na panubok. Awan ti sabali a pagkamangam. No saan ati Diyos. Dahita kumaka na yung tilaglagipan, Harding. Hindi. Monica. Apa kas tapidjar mo ita, iha? Saan ka naragsa? Iha, adda ka di parikot mo. Awan mat, papa. Anya kumangay. May kawak ngamin, iha. Saan ka na iruam ang makikita ka kasta? Iti ngamin kalabas. Kanayon ka naragsak. Sika ti magan aldigay kanya. Papa, awan ti parikot ko. Anya ka kadi. Malaksid laangan. No sika ti mangipaay iti parikot. Apay ko mga ramidak day tangay. Matlagayam. Di ka nga rod agdanag, papa. Sigurado ka, iha. Ay, jak kayat amalmalday ka. Uwan ka di, papa. Si Kangay. Kumusta ang tiriknam, papa? Awanan ti rumbaga pagdanagam kanya. Naimbaga kon. Kabaila akong ti pagi. Kat sika ti makagapuno apay anataras ti panag-recover ko. Iha. Dinak namin binaybayan. Anya ko mangamin aga po abaybayan kayo, papa. Iha. Agyaman agad ka. Adayta ka manin, papa. Mamin ano ka di anas kan apagyamanan nak. Aging kat si bibiyagak, iha. Kat agyaman agad ka. Patpat gen ka unay. Balik na aksan ko latamala simpatya Padli Simon. Nga mulai kasano. Dayawak laptamat. Tamunak salanayan o kasjaya ka mga kenkwana. Ano sa kinaldaw mapansimpaan? Tapno may panagnag ko Padli Simon.
Talaga inosente ak napasamak, Don Leon. Ha? Ayop dahil jay, Don Leon. Talaga tuso. Ngam saan ko itulog? Boss! At nakakayaman, Maximo. Kumusta, Paknam? Kamo dyan na, boss! Adda na pintas sa damag! Ha? Anya kayat mo sawan, Maximo? Anya na ita na pintas damag? Gusto ti atap ko, boss. Adda iti kabangibang nga ili. Dagiti buyot ni Don Leon. Anya? Dahita tinyawag dagiti tao tayo a binilin kong agsawar iti kabangibang nga ili. Ti ayop, Don Leon. Talaga tuso. Tsaka yung pagkalop may tulad na papanawan dito sa San Bartolome, boyot na. Natalak, boss. Tamo na ano at dadaka sa mapasama. Sigalatan ti pagbalatakan ti amin, boss. Ha? Wala at paiswan niya. Oh, talaga ayop dahil Don Leon. Talaga tuso. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pwede mo asaan pa ilana po na saan namin pinsan ti panagatap ko kani papa. Ngam saan ko ang mapaglibakan ti bagik. Naragsakak iti ipakpakita ita kanyak ti amag. Sapay la ko ma. Tag na nayon ng akas jay ni papa. Saan ko ma? Monica, balasan ka. Oh, yaya ising? Apay? Berberukan na ka ni papam. Ha? Apay ka no? Diyak ang mo, balasan ka. Basta berberukan na ka mo. O sige, mapanak iti ayan na, yaya. Agyaman na. Kaya't mo sa wan. Aging gaita? Di mo pa'y nakasarita ni Monica? Saan pa'y, Simon? Tumaytay mingak. Tamang ano dakas kit iti ibunga ti amin, no agdarasulo sak. Narding. Jakayat agbidot. Jakayat agkamali. Iso arumbang la asigurado ti amin nga iwayat ko nga addang. Sa bagay, patsyag akabalam na ita, Narding. Amamukan. Simon, Sapay la ko ma. Tagbaligi ka iti planom. Ket sapay la ko ma. Tapumay suti ko nam adakkel ti maitulong ti planom. Tapno masulbar ti am. Nagawid ka Jonah. Awan ka din tinapatag nga rami di medyo munisipyo. Ado pa'y tinaskan nga si Kaswak ijay yun. Ngam nagawid ak, takayat ka ang makasarita iti personal. May papanitan niya. Kayat ko ang maamuan, noan niya ti kabailan nga aramidan ni Mr. Wong. Ibagam ko makanyak, Leon. Nakita mo tinaramid na kanya. Itilikodan ti panakisosyo kinkuan iti negosyo. Kat nakarkaro pa'y ngam itinaramid na kanyak ti kabailan ng aramidan. Anya, Dahito tagpay sosyo na. Apayayang amin. kinasarita nak namin ni Hepe. May papaniti, anya. Dumngag ka. Ibagakkan ka, Leon. mismo kaya't ko mangita olo. Karagiti mang tila, karagiti tao Don Leon. Nagpakni ka pangibang ili, Maximo. Matungpal, boss. Tsaka kaya't agmintis ka. Di kayat ko. Ulay may isa. Wano dua lang mapatayo, kadakwata. Basta sigurado saan na kayo may lasi. Sige, boss. Katap mo sigurado. Siya pa lang tiyang tignay. Mangikuyog ak lang itidwa akadwa nga agpay a look out kan back up ko. Sika makam mo, Maximo. Importante. May patungpal mo kaya't ko mapasama. Kat sabay lang kuma. Tayo tidak ito'y kundaway. Saan kan pumalpak? Tapnulay kas kasano. Makapalas akmat, Don Leon. Amoklatan, Ma'am Jonah. At dati parikot, iso ang nagawid kan. Ising, kabisado kan, ma'am.
Amok no kasano abaklayom ti parikot. Ngam panagkuna, kat saan asinsinan ti parikot mo ita? Aklunag, medyo maamakak namin. Ha? Ne, apay nga main, ma'am. Ni Mr. Wong ti parikot ko. Anya? Apay nga main, ma'am. Anya ti maipapan kin ni Mr. Wong. Marikrik na nga damot sa bali a plano na. Tapno makabalas. Gapoy ti panangipasarden ko iti pan nakatarimaan ti restaurant na. Naimbag na danon ka dito'y simpaan, padle. Anya ti maipay ko, Mr. Wong. Kas iti sikod. Kas iti nakailwamak. Hatak manan dito'y. Tapno nga kadagiti pamakpakam. Mr. Wong, Amumat no niya pagtaltala na kita. San kate? Amom no niya mapaspasama kanyak. Agapuan na lang may sa tao. Mr. Wong, panagkuna, saan ka maikan iti talinay tirik na ken panunod? No nagarimat kan iti barukong mo tigura. Ha? No kayat mo amagunod tinananay atal na ken talinay ti pakinakam. Sorsoruan ko mga rod ti mamakawan. Dahil tangalod makagapo. Iso nga ulan niya mapaspasamak. Anano sa kumay ditoy, padle. Mr. Wong, Kayat ko mamakawan. Isulaksid lumlumsak gula balukong ko. Kayat ko latag biyag na ulay mark. Ti mga balwanan iti laksid panangilupit-lupit kanyak pada tao. Iso pa nga simpadle. Ano sana kumapagpakahan? Di na kumabaybayan. Nagastagayang timang borboribor kan ka, mama. Panag ko nagkaturumbang la makibiyangak. Amom asaan ka palubusan ang makibiyang, iha. Mama, Jaklakit di itulok nga dadakas ang mapasamak. Nang runakan ka. apay nga may nga amkan nyo nga dadagas sa mapasama kanyak, mama. Gaputaan mo kung noan niya ti kabailan nga aramidan ni Mr. Wong. Panunutam lang ang ti inaramid na iti amam. Jaklakit di itulok a pagaramidan na kamot iti dakas. Iti may kaniwas. Iso apang nga asim, iha. Saan ka kuma a makibiyang iti daytoy abanag? Pangaasim, saan ka kuma nga agaramid iti banag at jak amo? Mama, Ikarim kanyak dayta, iha. Pangaasim kuma. Itikas to lang at ita. Sandak lakit di amay lasin. Ang limlimwap, tapno may patungpal ko tibili ni boss. Iswanas kan ngan paligyak. Asi ko mati-mati pagano, asyak ni Maximo. Umayayon kanyak ti gundaway ha. Puyot ni Don Leon dagiti dimdan. Panagkunak, kat sana ka marigatan amang ipatungpal iti plano, iti kadak iti kabangibangay. Ha, surutak na kita, kat paliiwag titig na ita. Seryoso matisaritaan nyo itay kin ni Monica, Ma'am Chuna. Binagbaga at ni Monica, isin. Ha? Apay, ma'am. Amkag namin, nga mga noan niya man ang tiaramidan na. Nasaok namin kan kuha na ti may papan iti parikot ko ka ni Mr. Wong. Kat nakuna na akasayaatan ka no, numangiwayat iti agdang. Ay na, ma'am. Delikado da ita. Isungarod a binagbagaak. Pinaritak ni Monica, tasaan arumbang ama iramraman iti daytoy. Narigatan. Amang ano anya pa iti mapasamak kan kuha na. Daytang arong ka. Ne, iisig. Asino jirimwar? Ne, jak amo, ma'am. Mabitla ang tainak amo. Sigurado mamin, Maximo. Amangan mapahay kamanan. Santos! Sigurado ang may patungpal ko itinasayat na ito'y amisyon ko ita. Nasaya to kasta. Kas nakunakon. Lumbang lagbaligi ka. Tapnulay kas kasano. Makabalas tayo, Don Leon. At
nagtalag ka kanya, boss. Takal panagtalag ko kan ka, Maximo. Saan ka bilinan? No sana kagtalag kan ka. Agyaman ako basta, boss. Sige na utan, boss. Paliwag mo di umawat. Ay, Bye. Don Leon. Kas na kunakon. Sa namin kundaway, si Kalatan naglaglagsak. Sanak maag, tapno itultulok Kalatan si Kalang ay ayunan kung taway. Saan mabalin kasta? Anyamot na ni Papa. Pagdandanagan na. Sa dino ngay kinapananda ka ni Bugi. Jack matam mo, mama. Tinakmat binagaan ni Papa. Naklaatak lang arudan iti imbagayo arimwarda papakan bogi. Ay, Pinadasyo ka din nga inawagan, mama. saan pa iha? Siya klaangan ti umawag ken pana. Amuak no sa dino ti papananda. Don Leon, isungarod nga imbaga kini Mayora ti pan nakisarita kanyak ni Mr. Wong. Tadamat amak ko, nga mga anuan niya ti plamplanon na. Hepe Salvador. Nadlaw ko nga minasa na sinsinan ang negosyante laang ni Mr. Wong. Nakunakon hepe. Nagbidutak anak isosyo ken kwara iti. Iso nga apaman anawaya-waya anak idi nakidnapak. Inaramid kon ti rompay. Ket nagbabawi akon kas kasosyo ni Mr. Wong. Don Leon, Sana rompay agtalega ken kwara. Ayop ni Mr. Wong. Traitor tay. Maragdaktakas. mas dawak laeng, Don Leon. Itilaksid ti kasya na pasamakan ka. Apay nga taan na talag kapay laeng arumrumwar. Ada kayo laeng kinibugi ti agkuy-kuyo. Di mo kumaikan iti sa balya kay papanan tinasarita, Don Leon. Takas iti nakunakon. Mas daawak laeng. Anya iha, naawagam ka din ni Papa. Saan ko ama kontak ti cellphone na, mama? Anya? Naka-off ti cellphone na. Anyamot ta ni Papa. Amo namot analaka ang agdandanag. Ngam apay arimwar asaan ang nagpakpakada. Mama, Ni Bugi, iso ti awagam iha. huwag niya agpay sir. Mabitla. Sana rumbang agtalag kayo latan ka ni Hepe. Amoyo mo pan nakabagi tilinteg dahil Hepe Salvador. Wen nga rod. Talaga sa anak asungbat at dagos iti kasdya sa lunsod na itay. Naibaglagan, tanagkurya dagos ti panurot ko. Ket kampay iti, nariknak asin makit ti sugat ko, nga oray no agdadata ang naging baga. Amo, Nasiri ba talaga day jay a Hepe Salvador? Day ta tinadlaw ko kitkwana. Sana rumbang at agibasitan ti kabailan na. Tama nga no anyakit ti mapasamak. huwag no day tamo. Narigatan. Amangan no mamaysaan na tayo ni Hepe Salvador. Kat no anya pa iti mapasama. Ne. At daw mauawag kan kabungi. Pabitla nga mo, tasong bata. Hello? Anya? Kasano ang napasamak dahi ta? Apa yan, Bugi? Asino tayo nga mauawag? Amo, di binilin ko abuyot tayo. Agsipot kayo anaymbag. Agalibtak kayo. Amuan nyo no asino ti kabusor. Bye. Anya tinapasamak, Bugi. Anya tinyawag ti tao tayo. Amo, duwa ka no akakaduwada tinapapatay iti iling ayan data. Anya? Ni Mr. Wong, isulakit di ti makagapo. Amo, Nasaom kanya ka na iyawag dagiti buyot tayo. Nga at datataw ni Mr. Wong ang nasiputan tangag basak-basak idayan. Saan ka te? wen amo. Sigurado nga ron, Bugi. Aramid na tayo. Awanan ti sa balipay. Ala, pagandara mong tilugan, Bugi. Agsublitan ijay mansyon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko mat ang makontak ni Mang Bogi, Mama? Busy ti cellphone na. Ay, una yun. Napanandan ka ni Papang. Mama, Anyamot ng tikas to eh. Madanaganak iti mapaspasamak, iha. tinasayaat, agoray tayo pa'y biit. Ang mga no agsublida matlaan. Ngam no saan da nga agsubli, datan amis mo timang sapol kadakwada. Ha? Wan, Mama, iso adikan agdanag. No kasapulan arong warta, aramiden ta, tinapatag. Maamuan ta, no sa dino ti ayan da papa. Askas tao man, Narding. Tiyan niya, Simon. Di doon yun. Napan iti ayan mo. Ni mat Mr. Wong. Kanayon nga umay dito'y ayan ko. Ha? Sa bagay, madlaw ko matakasapulan ni Mr. Wong ti mangandingay kan kuana. Iso siguro, akanayon asumarongkar dito'y simbaan. Gapot akas itinakunanan kanya. Pakaragsakan na, dagiti maibalbalakat ko kan kuana. Mawata kong tikat masawan, Simon. Mas daaw ka, tasak akanayon ita ti kasarita ni Don Leon. Kat sikamot akanayon ti pagkamangan ni Mr. Wong. Dahit ang rod kat, sana mailibak ka dagiti taga San Bartolome, anasingidtan. Kat numadlaw dati aramiden da Don Leon ken Mr. Wong. Posible nga da sa bali a panunutin da. Panunutin dati ang yaman na kaya't da panunutin, Simon. Basta data, aramidan talaang ti rumbeng. Awan ti kanunungan ta kadakwada. Saan ka di? Talaga mat, Narding. Ket uray siguro no mapanagnagan pa'y asibabasol ni Mr. Wong. Sa anak latangag pangadwamang balakat ken kuana. No bilang tao may agkamang kanya. Ket agkid daw iti pamambagan. Maminsan yun. Agpakada kamot ah. Pasensya ka, Jota. Ngam awan ti dakas nga daramid ko. Napanak lang nagpakaasi kini Hepe Salvador. Ha? Anya din pakaasib ka ni Hepe? Kinid daw ko asapay lang kumatagal irtuta. Jak ngamin kayat nga tataga sa mapasamak ken Jota. Iswa kinid daw ko kini Hepe, ang mapantayan ka ko ba? Payat ti kaltami di munisipyo. Leon, Kas itinakon-nakon ken Jota. Delikado at tao ni Mr. Wong. Kabailan na nga ramidan tan yaman na kayat na. Kabailan na nga patong paltean yaman na plano na. Kas makita man. Indarom tayon gapoy tinapasamag kanya. Ngam gapoy ti koneksyon na. Saan pa'y laeng nga nagambag. Makapagmarmarang mang pa'y laeng nga oray na dagsen ang agreement tinaramid na kanya. Malaksi na dyan napapatay mo. Hanya pa napintas damagin sangpit mo. Para kanyak, Maximo. Boss, sigurado ang alarma nagiti boyot ni Don Leon. Kat mamatiak ang nagipulong dan ka ni Don Leon. Nasayat mat. Numakagtan ka ni Don Leon na pasala. Talaga kayat ko mamuha na dakos. Tapno agtanat. Boss, Saan mabalin nilatan Don Leon na yayaw ng kontaway? boss. Hanya pa naduktalan nyo ijay kabang-ibang ili. Adataw tayo binilin ko nga bate jay. At nagsukimat, boss. Isulat ti mga mo. Noon niya pa iti santa yung mo. Kasayatan da ita. Naskan maduktalan tayo noan niya pa dagiti ilimlimot kada tayo, Don Leon. Iti kasta, makakalap tayo impormasyon. Kat mamuan tayo, noan niya pagkapsutan na. Nakakapagdagiti buyot tayo. Iti tao ni Mr. Wong. Anong iyo? Naitatagbay so amo. Anya ti kayat mo nga ramiidin dagan kuana. Anya pa'y kuma. Iyawag mo alikita rintan. Matong pala mo. Kalpasan ang malikitar. Adda kayat kong aramitan ta. Anya tayo taan mo. Ibagam kuma.
Denggang Bogi. Ta isumatlaeng ti iyawag mo kadakwata. Patsek ang mangirnad ni Mr. Wong. Apaman ang makadanon ken kuana ti kayat ko ang mapasama. Adalo man tirabi Monica. Ngam nakariing ka pay laang. Diyak pa'y lang amin makaturog, yaya. Anya manen aya ti mang burburibur iti panunot mo. Balasan ko. Awan makit di. Iso na laang ta talaga asa anak pa'y ngagtuglap. Diyak nga ron maawatan tirik na kita. Sika, yaya. Apay anak kariing ka pa'y laang. Ay, jak man amo. Uray siya, jak makaturaw. Makitam, yaya. Uray gayam sikat at kasta ka matlaang. Iso arim mo arak iti silit ko. Kasa anak pa'y langamin ang makaturaw. Boss, Kayat ko ang silepral Maximo. Tamalik na kami mang logen. Ayayon anak kong taway. Kurak tubat kami kan ka. Saan nga iti amin kanito? Nilatan doon yun na yun ang swerte. Ang logi matitano mayong kanyak kasat. Kat sigurado wag. Nakalkalopay. Ngem nagiti sinaglap ko. Malamanan doon yun. boss. Ipalagip ko lang. Sana sinsinan nakabusor ni Don Leon. Ado ti kabaylan ng aramidan. Ado ti koneksyon na. Boss, Sika kiti man, Maximo. Patsera ko, ma. Maliklik nak. Mabaliktad ang sitwasyon. Sigurado ita. Kakonsabos tayon, kasat. Ising. Ne, ma'am, da kayo matgayam. Nakasukat kayo matan, ma'am. Masapak amapan iji munisipyo. Kasta ka di, ma'am. Ay apag isungarod. Agar musar kayo pay. Saan abali ta nakaluto akon? Alaman nga rod, ising. Ni Sir Leon ngay, ma'am. Nakaturog ka di pay. Nakaturog pay, saan kon ariniing. Ala, aggidandan to ngarudan kin ni Monica, ma'am. Nahuwan, ising. Ala ngarudan, ma'am. Agtugaw kayon iti sango ti lamisaan. Taidasaran kayo. Nagmayat tirik na no kasting agsapa. Makapabang Anguri ka. Anya dyan da iti gate ti simbahan. Inak man kidikitaan. Adang na kaibati dita. Wano na igagarakit diyan na bati. Anguri ka. Ang mga nubong bakit di man dita. Tinasayat. Saan ko payakot ko dyan? Awagak ni nating. Nasa pagaya marimwar ni Mama. Ado nga min tinaskan nga si Kaswan na iya munisipyo, Papa. Ay, sana bale. Tadamat ni Bogi amang bantay kan kuana. Kan mamati atong pala ni Hepe Salvador ti kunana apabantayan na ni Mamam. Papa, saan arong ba nga agdanag ka akanayon? Mamati ak nga awan ti dakas ang mapasamak ka ni Mama. Sapay la ko maiha. Diyak kayat niya tadagas sa mapasamak iti ure asino man kada kayo. Sana balin asyak ti may sagma. Basta saan ada kayo. Aday ta kamanin, Papa. Awan ti dakas sa mapasamak iti oray asino kada tayo. Iso asaan ko maapina pang panin. Kaano ang nakitam da ito'y naisupo ta regalo, Simon? Itay lang, Narding. Itay rin mo arak dito'y sangot ti simbahan. Nadlaw ko nita. Nga da iti sangot ti gate ti simbahan. Iso nga inawagan ka dagos na maamakak. Naipanagan kini Mr. Wong da ito'y arigalo. Anaglaon iti saan anasaya at abanag. Dahil tangarot kat Narding. Panagpunam ka ni. Ketnas ken? Simon, di mat inaldaw nga umay dito'y ni Mr. Wong. Uwan, Narding. Madamdama lang. Sigurado nga danday jay.
Nas ka na makasaritak ni Mr. Wong. May papan itinasarakan tayo dito'y sangot isimbaan. Anairan talakit di, aparakan ko na. Panagkunak kat adaman ng dakas sa mapaspasama, Leon. Kaslada ngamin pakakumikuman dagiti pulis. Di nagkabay ka diinig ka nit impormasyon ni Hepe Salvador. Saan pa'y nga rod? Jonah, nasken ama-amuam, doon niya ti mapaspasama. Kalpasan na, pagkaamuan na nagpatagos. Leon, Nasken ama-amuam, doon niya ti pagkakumikuman dagiti pulis. ha? Dawatam ka din, Jonah. Juan. Ala nga rod, awagan kan tumanan. Bye. Apay akas jay ni Leon. Apay akayat na amaamuan noan niya ti mapaspasamak. Kayat kadi asawan dayta. Nga addalat ta tinalimod nga aramidan ni Leon. Ay, Diyos ko. Anyaman nga tan ti pampanunutan ti asawak. Anya ti plano na. Anya nga medyo inyawag ni Mama, Papa. Apay akas lag parikot ka, kalpasan ti pa nagsarita yo. Awan matkanti, Monica. Di ka makapaglibak kanya, Papa. Amok na dati parikot wano awan? Iha, pampanunutek laing ti karadkad ti inam. Matalaga na. Napagkad ti sitwasyon ita. Papa, Mabuti nga iti anyaman na pampanunutan ni Mr. Wong. among Papa. Jack pulos impagarop akas di gayam ni Mr. Wang. Impagakmatan kan kaidigta mo pa'y laing iha. Manangal lilaw ni Mr. Wong. Tuso na dya tao. Ato ti kapailan ng rambitan. Iswadi ka matanagan, Monica. Okay, aklaing. Sana rumbag apagparikutan na. Anya kaya't sawan na ito, Hepe. Apay ko na padli Simon. Natalombang agsalita. Mr. Wong, Hepe, anya ka di mapaspasamak. Ada ka di basol ko. Iso kaya't nak makasalita. Mr. Wong, ada nang ibati iti sagot iti sangot iti simbaan. Para kan ka tinasawa asagot. Ha? Anya sakot. Anya ka di kaya't sawan, Hepe. Mabalin ka di. Saan ka kumanak palpalikaw, pay? Aday tati sagot para kan ka, Mr. Wong. Kitaan. Ha? Oh, anya linaon na itakalton, Hepe. Kaya sino nagapuan na ito'y sagot? Isungarod nga inururay da ka. Sigurado nga at dati may bagam. Ala, kitaan no anya tilinaon day ta sagot. Ah, sige, Hepe. Ulo, tao! Am-ammum ka di, no asino day ta, Mr. Wong? Kasarsarita ka, Mr. Wong. Am-ammum ka di, no asino day ta? Mamatiak nga am-ammum day ta. Taapay asika, tinangisagutan da. Sar ko amamo dahil tao, Hepe. Kat no asino man ang tad kanyak itinata. Nalabit, kaya taklabot-bot ngan. Kasta. Apay akayat nakabot-bot nga. Hepe Salvador, sika pulis ang kate. Sika lombang ang tignay tapno maamuan nyo. No asino akin ulo dahil ta. Alamid ang trabahom, pasikakit nga lod pulis. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ti ayop Don Leon. Pinalas nagtakos. Gapo pa nang papatay tayo boyot na. Ano tingnan mo sawan, boss? May saboyot tayo pinatay damat. Aniya? Tayo tagpwesto, Maximo. Boss, anya ka diya talaga tinapasala ka di simbahan. Apay nga tayo dyan, dagiti polis. Magaktukan ka amin.
Kapaman makasangpot tayo dyan balay. Ang mumuni ka. Nadlaw kumati sa bali atyar ni Papam. Kung nagtumat ngamin asaan lang asyak ni nakadlaw, yaya. Anya ngamin ayati na pasama. Di na kaya't nga ibaga. Basta ti ko na nalaang madanagan ka nung may papan ka ni mama. Ha? Day tala ang timbaga na kanyak. Awanin sa balipay. Sa bagay, talaga ngamin anapagad ti sitwasyon ita balasang ko. Isu siguro akas jay tinakunakan ka ni Papam. Anya iti panagkunam Nardin. Anya tinadlaw mo ka ni Mr. Wong. Sana ko asigurado, Simon. Narigat asirukan. Nuan niya talaga ti ugali na. Anya? Nga may sa ti masigurado. Am mo na lakit di. No asino jay na ikarton nga insagot da ken kwan. Anya? Day tatiag paiso. Nakita ti reaksyon na itay nakita na ti regalo. Am mo na lakit di. No asino ti biktima. Sinalodsod mo ko man ah. Dinamag ko ngam naglibak. Di na kano amam mo. Anya? Day tatiag paiso, Simon. Iso anas ken apaliiwan ana imbag ni Mr. Wong. Bugi, mabalin mat nga uray itirwar ti opisina ti pagtali na adamkat. Mayora. Pasensya kan ngam sa anak ngamin ana iruam nga adda tao di ti opisina. Kita ang sekretaryak, adalaan ni tarwar ti opisina. Pasensya kang, Mayora. Sige, di taaklangan ruan. Anya lakit din ni Bugi. Gaputa imbili ni Leon, akanayo na bantayan nak. Di na batan kaya ta maisina ak iti imatang na. Mawatak matkit di. Sigurado ngamin nga isu ti agikaro ka ni Leon. No bilang ta dati dakas ang mapasama kanya. Ulo ni Rante dahil aday tilatawan. Iti cellphone mo, boss. Dahil ta makakapo. Doa pa yanda dagiti polis simpaan. Nasalakan ka no Padre Simon dahil tayo aksapay dahil sangot simpaan. Naipanakan kanyang likalo. Isosak nagtamakan Hepe Salvatore. Isumat lagaya masana na makontak pa iti cellphone ni Rante. Hammo lakit ni Don Leon at tao tayo lante. Isokas dahil nalamid ta. Boss. Toso talaga tayo Don Leon. Sana ikaso na Hepe Salvador pa nakapapatay buyot na Don Leon. Kapo napasamak sa bali nga ili. Gamita, nang palnuay naman sa bali palikot para kanyak. Di pa nakapapatay buyot tayo. Kapo insagot na pa'y kanyak ulo na. Anya tiramidan tayo ita, boss. Jak kaya mo, Maximo. Nakilo isip ko ita. Jak mo anya lumbang alamitan. Imay kami manan dito simpaan kini Monica, Padre Simon. Pakaragsakak na ita, Don Leon. Ada nadlaw ko, Padre. Anya na ita, Don Leon. Adamat sumagmamano a pulis dito simbaan. Ada ka didakis anapasamak ditoy. Itay nga minagsapa. Ada na sarakak a regalo iti sango ti simbahan. Ket para ka ni Mr. Wong tinasao a regalo. Naimbag pa'y dayjay ahudas. Taada pa'y la makalagip amang regalo kenkwana. Ulo ti tao ti insagot da kenkwana, Don Leon. Anya? Ulo ti tao? Day tatiag peso. Iso dagiti pulis anasangputan nyo dito eh. Ket dagita dagiti binili ni Hepe nga agsapol iti daduma pa'y alim. Tapno maamuanda. No asino tinaggapuan da jay asagot. Ken no asino da jay. Kunam akadwam ni Papam. Ngam apay asiksikamot ti may diti opisina. Iha. Di mawas ni Papa iti ayan ni Hepe Salvador, mama. Kasta ka di. Kagap-gapuyo ka di, Mansyon? Saan, mama?
Nagapo kami di simbaan. Tay jatiin mo na anapanan mi. Kastagayam. Amom ka din mo anya tinapasamak, mama? Anya na pasamak ti kayat mo asawan, iha. Dumngag ka, mama. Ibagakan ka no anya tinaamuan mi, kan ni papa. No saan nagbigdot, hepe? Iso day jay tilalaki anangig ko ngagpaparayat idagdaag pa iti ikot dagiti nang dukot kanya. Ha? Ang mga no dinukot na matlaing day jay. Kat iti saan anang dagiti kabagyan na iti ransom. Pinataytan. Don yon. Naibagam anangeg mo adi nakamat dagiti nang dukot kan ka. Tinagan ni Mr. Wong. Saan ka di? Wen hepe, nalawag ang nangig ko. Iso nga rod ang nagdarong kami. Tanawaya akon, saan ka di? No atapam a biktima damatlaang dayjay anasarakan ni Padre Ejay Simbaan. Apay nga insagot daki ni Mr. Wong dayjay a regalo. Hepe, kasla saan ka apulis? Anya ti kahit masawan, Don Leon. Naibaskagan ti dakas nga aramid ni Mr. Wong. Kat iti klase na at tao, kabaylan na ti mangiwayat iti self-destruction, tapno may liklik laing ti atap ti kaaduan ken kuana. Anya? Posible data, saan ka de, hepe? Patya ka malawlawagan tumit laing ti amin. Apaman ang makakalap kayon itinatib kerpay ng ebidensya kontra iti dayjay nga inchi. Kat idaw dawat ko, asapay lang ko ba, tamapasamak dayta, iti kabiitan a panaway. Oray pa'y nagsayan tayo iti tao. Saan lata ang makapuntos dayjay awong pogi. Amo, Tiyan mo na siguro. Kat na may saan na kon idi at na pinatay na apoyo tayo. Ngayon, anya nga ita, nakarakaroon ang nagparikot gapu iti naramid tayo. Wenarod, amo. Tiyan mo na siguro, kat mabutbutan na tayo. Gapo iti naramid na kadagiti buyot tayo. Ininot ang madadail ni Mr. Wong. Aging nga isunton ang mismo ti sumuko, kat dinanton almanen pa'y ti makikompetensya kanya. Kas itinagunakon, Bogi. Saan asya ti subsubukan na. No kabaylan na tag sakripisyo iti saniguan na. Tapno mapadakas na. Siya kabaylak nga sakripisyo ti baging. Tapno mapukaw dagiti kakompetensya iti negosyo. Awan ti amok na may papan kadagita abambanag, Narding. Isojak law na'y maawatan ti maipapan iti ibagbagang mainsawang ni Don Leon. Simon. Tilangan mo. Rumbang lamadusa no asino man tinangisagot iti kasjay kining Mr. Wong. Tagdadata ang nakaamamis agreement tinaramid da. Tirigat na. Saan pa'y ama sinuno? No asino? Kanuan niya talaga ti motibo ti suspect? Narding. No am mo ko man ni Mr. Wong dayja a biktima. Nalaklak ako maamag na ti investigasyon. Taddan pamalpalatpatan mi. Kasta ka di. Wena. Nalakala marugyan mi ti investigasyon. No am mo ni Mr. Wong jay biktima. Ngem gapu tadi namat am mo. Awan nga rod ti maaramidan mi. Kaya rigan mi ti agsapsapol iti dagom. Iti ayan dagiti garami. Tinasaya at Chona. Urayan da kalayagan. Agigidan tayo niya gawin. Kaduak mo't ni Bugi saan ka di. Awan ti da ka sa mapasama kanyak. Amok da ita. Ta sigurado adi nakabaybayan ni Bugi. Iso na laeng. Tao madanimot ti panagawid mo. Saan ka di? Wan mo't ket di No kasta nga rod, urayan da kan. Sikat ti makaam mo, Leon. Ana, ijay kami laeng parking lot, ha? Sige.
Sumaruno ka dagos, tapno saan kayo ang masikuran. Isumat lagayam anabayaganda, ma'am. Inuray da kagaya man. Kunak nga rod nga uray sa anan, takadwak mat ni Bugi. Ngam impilit mat ni Leon. Mayat matkit di ata nagigiddan kayon anagawid, Ma'am Chona. Wan, ising. Ay, uwan gaya, ma'am. Nadlaw ko itay. Akaslaad da pagsasaritaan dagiti agbambantay dito'y mansyon. Kaslaad da nadlaw da nagbasak-basak iti asido. Anya? Day tati agpayso, ma'am. Jakla na alingag no anya. Nga mamati ak nga adda tinadlaw da. Ulay asino, Maximo. Talaga bulido. Kapo napasama kiti kalapas. Nang luna, katadapay lasang sangwa kasunto. Boss. Na talaga kumakabailan na ka ni Don Leon. Nakabalot ka kumaitan. Dahit tajak hitolok. Saan mabalin mabalota? Boss. Katlumbang lakan na, Don Leon. Tanaw siya ko nagtignay. Siguraduak saan ang polos makapalas pa'y. Anya? Ha? Amamunak, Maximo. Sarak sinsinan tao. No adda kayat ko alamidan. Talagay pamuspusa kaking kamay patong palko. Amok day ta, boss. Ngama mo, Maximo. Ada plano kalamitan. Kat sikati amok, makay patong pal plano. Anya day ta, boss. Ibagam lang na nakasagalak ang mga patungpal. Simple lang daytoy, Maximo. Kayat ko, papatakam, mansyon, dagiti lokante. Boss. Kayam di kag tanag. Tasaan pa ita paalamit ko na ita. Tasigulado, sak madaksan o atatakas mapasamak pamilya lokante ita. Pudno day ta, boss. Awanan ti sa baling atapan da no saan asika. Iso saan pala ita parang ipatungpal mo kasta plano, Maximo. Hakulay tayo na pintas kanito. Kat no dumtang da ita. Siguraduhan. Hagbabawin to nakalo, Don Leon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Siya kunti makisarita kadakwada, may papan itinadlaw ni Ising. Ang mga noan niya agpaiso tayo giant. Wan man, Leon, madanagan akmanan. Saan kang agdanag? Siyak ti makam mo. Leon, Sakbay nga dadake sa mapasamak. Agdalan da pa itirabaw ti bangkay ko. Leon, Day tati ikarikan ka, Jonah. Saan da kayo abas na mapagaramidan iti takas? Agdalan dang umunay ti rabaw ti bangkay ko. Agyaman haktay may kaadagos dito'y simbahan. Apaman nga inawagan ka, Narding. Kunam ngamin nga danadlaw mo. Anya day, Jay? Panagkunak. Kat adada ka sa mapasamak. Anya ti kahit masawan? Sakbay ngay mawagakan ka. Ada grupo ti lalaki adim magas dito'y simbahan. Sabali tinadlaw ko kadakwada. Ah? Nasiputak nga da armas dagiti kakadwada ang nagbati iti luganda. Anya? Day tati agpaiso, Narding. Iso nga danaganak. Kat mariknak nga dadaka sa mapasamak dito'y San Bartolome. No kasta nga rod. Naskan nga agalerto kami, Simon. Sana rumbang ang makaaramid iti may kaniwas dagiti kunam alalaki. Anya tinapasamak, Pogi. Apay akilata nagsubli dito San Bartolome dagiti puyot tayo. Sigun iti impormasyon, amo. At atake sa plano ni Mr. Wong. Isabi nilin ko ita. Anya? Di kan sakit ang pampanunot, Pogi. Ah, Ang mumat nga adda tensyon. No masirip ni Mr. Wong ti may papan iti kaadda ita nagiti buyot tayo dito San Bartolome.
ang mga numakapanunot at dagos iti pamuspusan tapno makabalas kanyak. Nasken, sigurado tayo. Siyak ti denggang, Bogi. Bilinam itamat laing dagiti buyot tayo tapong manuntan. Agtignay kan, sakbay asika ti pagipapasak iti pong tatko, Bogi. Itamat laing! Yagay ko na, Maximo. Boss, inyawag dagiti tao tayo. Ang nagsubli dito'y San Bartolome dagiti buyot ni Don Leon. Aniya. Oh, delikado. Ha? Amang ano ada plan-planuan, Don Leon. Iso pagsakaran, boyot tayo. Matungkal, boss. Tamat lang. Awag akong ida. Rabiin, lamapay arimor pa'y laang ni Bugi. Sa dinuti nang ibaunam kankwana. At dadakas na napasama kiti may isa kadag iti talkag iti negosyo. Nibugi ti binilin ko amapan mga sikaso kenkwana. Kahasimat, taatayo ti pamilyana. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Na disgrasya iti motorsiklo. Anya? Dahil tatagpaysa. Iswa binilin ko ni Bogi. Saan ko amabalin na baybayan dagiti mang tultulong kanya. Tapno rumang ay tinegosyo na. Amom dayta. Ay, anya nga minayati na pasamak. Sigun iti taga-hospital ngay mawag kanya. Nakainom sa kano anag motor. Daytan tirigat na no nakainom ti tao nga agmaneho. Uray anya klase alugan. Delikado a manihon. Nang runa no nakainom ka. I repeat, nasken nga agsipot kayo na imbag. Amangan no makalusot na giti armado alalaki nga agaramid iti kalukwan. Over and out. Sapay na kuma. Tamaamuan mi no napanandag iti armado nga ibagbagan ni Padre Simon. Jack itulok ang makaaramid da iti kalukwan. Awagak iti radyo ni Mentes. Barang no adakit dinaduktalan da kadag iti kakadwana. Saan mon apanunutan no apay arimar ni Bugi, Monica? Mas dawag lang amin yaya ising. Rabiin, ngam apay arimor pay lang ni Mang Bogi. Di mon pa kariribukan kung naklangarudan. Yaya, Amangan no adamat ti importante nga impaaramid kan kuana ni Papam. Iso akapilitan arimwar. kasta nga ta yaya. Anya ngay ti ammom. Ngam anya ko matinapatig nga aramidan na. Idinto tarabiin. Ay, day tatijak ammo. Tinasayaat. Ingkakit din ijay silid mo balasang ko. Aginanakan, tanay. Ada alamang tirabi. Nagpatnaga nagbantay kami, Simon. Ngam awan tinakita mi. Narding. Ngam saan kami ngagsardeng? Naskan amaamuan mi. No sa dino tayo ayan dagiti nadlaw mo nga armado alalaki. Narigatan, no agaramid dakit din iti may kaniwas. Amang ano niya ti mapasamak kadagiti agindag ditoy. Dahil nga rin tinakabot-putang Narding. Kaasimat nagiti mairaman nga inosente. No at dati sana nasaya at mapasamak. Sana bale? Naka-alerto kami lagta. Saan mi nga itulok nga dadakas ang mapasamak? Agyaman ak Narding. Sapay la ko mga rod. Tamasarakan nyo. No sa di naman tiayan itadagiti nakitak alalaki di kalman. Sapay la ko ma. Tamalapdan nyo no anya mantisaan anasaya at aplang. Asino tinakamuam iti dayta, iha? Ni Mama, Papa. Nadisgrasya ka no ti motor ti talkam a tao iti negosyo. Ay, uwan nga rod, iha. Kaasimat. Sapay isula ka no tagtrabaho para iti pamilyana. Kasta ka di, Papa? Uwan, iha. Kaya't ko kumaasyak a mismo ti mapaan. Ngam amok a delikado. Apay, Papa. Ijay kabangi-bang nga ilitayan da. Kasta ka di, Papa? Uwan, iha. Isuan nila tan Bogi ti binilin ko. Imawag matkit din ni Bogi.
Nakalasat ka numatin iti pagganti tal kakatao. Nasaya at matngarad no kasta pa. O sige, panawan kayo pa dito eh. No ada masapol mo, ayaban naklaan. Sige lagi ha. Bogi. Anyang tinapasabak. Hapay at di ka matlagsupin. Oray umawag ka na kuma. Tapno ba amwak no anyang tinapasabak. Ito dagiti pulis, boss. Pacheck. Asa na makapagmarangmang dagiti buyot ni Don Leon. Saan tayo pala nakasikulado, Maximo? Anya ti kayat mo sawan, boss. Naskan makita dagiti pulis dagiti poyot Don Leon. Tapno sikulado. Ha? Ngam no saan makita dagiti pulis poyot Don Leon. Hawan silbi amin. Narigat mat na makibiyang tayo, boss. Ang mga nang mapagpupudutan tayo, mat. Dahil tangalot ka. Isusapay lang ko magpaligi ita dagiti pulis. Sapay lang ko ma. Alamidan da amin. Tapno makita da buyot Don Leon. Sigurado ka kadi, Padre Simon? Wen, Mayora. Iso na ka-alerto ita Danardin. Amo ko mandanagan ka, Mayora. Agang panakunak. Ket awan ti rumbang nga pagdanagam. Saan nga agsardeng Danardin, kunak manan? Kasla narigat nga minti agtalaglatan kadagiti pulis, Padre. Anya ti kayat mo asawan, Mayora? Adon tinapasamak a krimen dito'y San Bartolome. Ngam uray maisa, awan pa'y apulos tinasulbar. Mayora? Adda pa yan dagiti pasamak iti mismo a presinto. Ngam awan pa'y apulos tinaramidan da. Iso nga agdwa-dwaak, Padre. Ulitek, narigat ti agtalag ka dagiti pulis. Taama nga nukas iti sigod, kat awan manen ti maaramidan da. Apay akit kita da papamken bugi nga agsarsarita, Monica. Kayat ko ang makasarita ni Mang Bugi. Ha? Kayat ko ako mustaan ti tao ni papaan na disgrasya. Amom ka din no anya tar aramidang, Monica. Anya ti kayat masawa niya, ya? Ay nabalasang ko. Napintasan tilin ng inyo kada papakan, mamam. Amangan no adda manen rumso aparikot, gapo iti aramidam. Anya? Agpanunot ka kuma, Monica. Di ka agdanag, yaya. Inadal ko ti amin. Numapanagnaga kabiddutak. Akidawak iti pamakawan. Ipasiguradok na itakan ka, yaya. Imposible nga aglibak kanyak ni Padre Simon, Leon. Imposible nga ibagana ti kasjay, no saan mat nga agpaiso. Uray pa'y putno day jay, Jonah. Saan arumbang amatanagan ka? At na proteksyon tayo. Diyak lang amin malapdan ti bagik nga agdanag. Siya kung ti mangipagbagagan ka. Awan ti rumbang apagdanagam. Awan po ti taga sa mapasama. Ay, sapay la ko mga rod, Leon. Basta agan nagkakanayon. Nangruna ita, tarimwar ka asiksikalae. Agam sa naman tapasukon ka laing ang ginibogi. Saanan? Kabaalak, di kagdanag. Sigurado ka? Wan, Leon. Awan ti da ka sa mapasamak kanyak. Kabaalak nga anadan ti bagi. Siguraduan nyo nga da kayo lang iti asidag, Mendez. Madamapal paliiwak dagiti nasiputak a lalaki. Ang mga ano dagito yung dagiti lalaki nga imbaga kanyak ti source ko. Sige, Mendez. Darasan nyo. Bye. Agsiputak lang. Tapno sa anak maisagmak iti kadak ditoy. Katsapay la kuma. Taisudang agpaison dagitoy. Kalaat ang nagkakaribuso na. Delikado na ito eh. Amangan no anyakit di ti mapasamak. Amangan no adakit di nakadlaw kanyak.
Nakita na katangka. Nasken ang makirangita. Bayat ng urkurayit na Mendes. Sa anak apa-abak kadakwada. Hindi di paglingid ako. Jak itulog ang maisang makak. Oops! Dandan niya kan. Namjak itulog. Granada! Pinuto ka dagos. Isublikot na kadakwada. Naim paglakit din na si putak na diyan Granada. Agarudo ka mo madayo dito eh. Delikado ang lakit eh. Luan talinaunak dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Si kagayam, senyorita. Napanam idi rabi Mang Bogi. Adala man ti rabi idirimwar ka. Adalay na si Kasok, senyorita. Anyat inasikaso iti kasi nga oras ti rabi Simangbat nga minti tao at algan ni papamiti negosyo. Napan ko sinabat, tawan ti pagdagusan na dito San Bartolome. Kasta ka di, Mang Bogi? Ulan, senyorita. Ayan ngayon, day di atalkan ni Papa? Nagawid matlaeng, senyorita. Nagawid itayan, iti naggapuan na lugar. Iso nakasubliak mo din, dito yung mansyon. Delikado ako na. Ang mga numaibusanak itibala. Ngam sa anak asumuko ka dagiti kapuso. Nasken alumama na. At dandagiti kakalwak. Patas itan tilawan. Hada na puntak. Umakarak iti pasto. Nasken amasarak miti bodega nga ayan da. Parmakan mi dagiti nga armado. Hindi mi itulok nga agiwaras da iti kinadakas dito San Bartolome. Oops! Samat na! Napuntak! Men! Parang maganda na kita kabusor! Open fire! Anya jay ko na, Monica. Panagkunakat saan arong bangag talagak kunak, yaya ising. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Awan yaya ising. Lipato munti na ibagakan ka. Nay, anya nga tati kayat asawan ni Monica. Anya man nga tan ti plan-planwen na. Diyanan na, boss. Natungpalan ti kayat mo mapasamat. Anya kayat mo sawan, Maximo? Madama ti ranget dagiti pulis kontra kadagiti boyot ni Don Leon. Anya? Kung nagtupay ka tayo maragsakan ka, boss. Talaga, Maximo! Manglogin paragmalas, Don Leon. Nasken masigulado tayo ita. Agtultulo yan malas sumangpay kini Don Leon. Daytan ti bagbagakal kapugi. Anya nga ita? Nakarkaron aparikot ti sangwen tayo. Itikan ito nga adda ti madoktaran dagiti polis. Amo. No apay ngamin ang nagpakalaing ka anang pasubli ka dagiti buyot tayo ditoy. Pasensya ka na mo. Nagdana ka ngamin. Diyak kaya tamay ka ni di gundaway ni Mr. Wong. Nagaramid iti pagparikutan tayo. Ngam nakarkaron aparikot ti posible nga ibunga ti ranget ang mapaspasamak ita. Amo. Iti kan ito nga adda nakarkaro aparikot arumswa. Gapo iti mapaspasamak aranget ita. Agalwad ka kanyak bogi. Tanda anam data. Nasilat-lat dagiti ka ng langit mi. Madlaw ang nairwam tayo iti langit. Saan da kaya't ti paatiyo? Saan ang may ka? Hindi nagkamalan! Ita, arestado ka na.
Di marayan. Titakyag ko. Nasken ang makalingadak. Ang mga nun nakarkarapay amay sagmakat. Padre, pimayso ti imbagam kanyak. Oh, anya ti kayat mo asawan, Mayora. Madama ti rangat iti nagbaetan dagiti pulis. Kan dagiti saan pa'y nga among armado. Anya? Dahil ti agpayso, Padre. Kat posible adagiti nakita mga armado ti karangrangat dagiti pulis. Diyos ko. Sigun iti kaudyan nga impormasyon ang naawat ko. Medyo delikado kano ti sitwasyon. Gapo iti mapaspasamak arangan. Sawaran nyo ti aglawlaw. Nasken na makasigurado tayo. Move! Yes, sir! Naut-ut ti damgis iti takyag ko. Ngam saan nakapaapektaran iti daytoy. Kabalak daytoy. Adayo iti bagis ti sugat ko. Iso ang masigurado ka saan nakamaan ano. Chief! Kada sugat yo! Nasugatan ni Chief. Awanan yaman na daytoy. Damgis lang iti takyag. Mas ka naman alusan tayo hepe. Pabitag, payabat lagi ni medics. Agyaman na! Bakit ba tayo Asino nga ta dagitoy armado ang nakarangit ni? No kasta, awan pa'y dapat. No asino dagiti nakaragat dagiti polis. Awan file yon. Jack pa'y laan mo. Ngamin, saan pa'y laan nakasubli iti presinto da hepe itay? Amangan mat no terorista dagiti. Leon, Dayta tirigat na itan. Amangan no nakastrekan dagiti terorista dito'y ili tayo. ay sapay na kumatasaan. Nakabutbutang lukasta. Unya ron. Sapay lang kumangagpaiso. Tasaan a terorista dagiti nakarangat da Hepe Salvador. Hanat matama ka, Maximo. Awan pa'y awag dagiti tao tayo ngagpalpaliw, boss. Marigatan ta siguro nga agala iti informasyon. Tanaingat lakit di dagiti pulis ita. Anya nga tala, Midek. Iti kasta, mamuha dagiti polis tao Don Leon dagiti nakalangat da. Boss, Jak laki di tulok ag saldeng pay da itoy. Sigurado makapanunot dagos Don Leon pamuspusan. No saan tayo pay lang agtiknay. anya ti pa ang panunutan, boss. Jak pay mo. Gamkas na kunakon. Sarak ag saldeng. Aging kasarak nakasigurado mabisto Don Leon. Ni Mr. Wong, apay nga nga umawawag. Anya nga tati makagapo. Makamuditan. Sungbatak. Hello? Agyaman ang sinong bata mawag ko, Moika. Anya ti masapol mo kanyag. Apay nga imawag ka. Kaya't ko na maamwam. At tao amam dagiti nakalangat dagiti polis. Anya? Ato pa mabaso lipat bato kanya ka, ma'am. Kaya mami dagiti mapaspasamak dito'y San Bartolome. Kati suote. Imposible. Amok di ka mamati. Kaya dahil tagpaiso. Iso na kisina kanya negosyo may listaulat. Ta plano na gayang mabatagan listaulat. Anya? Kasta kinatuso, amam. Hello? Hello? Apay nga tadagiti imbagbaga ni Mr. Wong. Nakarkaro manin amat kikawak ita. Nang ronak at napanagnagak nga agliblibak kanyak ni Papa. Sana po na't imbaga na arason. Idirimuar itirabii ni Mang Buki. Dandani kan, Narding. Anya dandani. Adayo iti bagis ito'y sugat ko. Kan may isa, damgis lang da ito'y. Sika talaga. Kaslang ang aulang kan kati amin. Simon, Asino dagiti nakaragat dyan? saan ko pa yung mo? Adda dagiti napasag. Kayat ko akitamid da. Tama nga no adda mabigbig mo kadakwada. Sige, Narding. Agidan ta na mapan ije morgue. Agure ka. Parwaranda ka na ya dito ospital. Sandak nga inadmit. Dinait na lang ti sugat ko. Iso ang makarwarak mo't lang nga dagos dito'y. Ni Monica ti umawawag, Simon.
Mabitlang at asong batak. Ang mga no napatag tiyawag na. Apayakit kita naklatan din. Ada ka di parikot. Pampanunutek laeng ti karadkad mo, Jonah. Da kayo kini Monica. Leon, Tsaka mo no anya ti mapasamak. Nang runa, kat agkakanatan dagiti pagteng asaan tayo aninamnama. anya ti kayat mo asawan. Mawatam tumot laeng ti amin, Jonah. Ikaritay ta. Napatagsakit iti bagama, Monica. Talaga, hepe. Ngam sakbay nga ibagak kanika ti amin. Kaya't kung agkari ka kanyag. Iso anasaya at matakadwam ni Padre Simon. Naira na nga da kay ospital. Itay nawagam ni Nardin. Padre, Monica, kunam ngagdardaras ka. Kasayatan siguro na ibagamon kada kami. No anyaman ti kayat mo nga ibaga. Mamati ak anapatagday ta. Tayong kagumaan tinakisin narak kada kami. talaga anapatag. Ngam kaya't kung agkari ka pa nga umuna, hepe. Ha? Bayat anak kasango ni Padre Simon. Agkari ka kuma, hepe. Talagang sakit diyan napatag dayta nga ibagam. Anya nga min dayta, Monica? Padre, iti sangom. Kaya't kung agkari pa nga umuna ni Hepe Salvador. Ano bilang taagpay so dayto nga ibagak kan kuana. Kat di na kumadangran ti amak. Apay, Monica. Anya ti may papan kini Don Leon nga amam. Hepe, agkari ka pa'y kuma. Monica, may saka pulis. Biyang ko a protektaran ti asino man nga adda iti paggad. Uray dagiti agbasbasol. Protektarak. Tadalinteg amangusig kadakwada. Isungay ti sango ni Simon. Agkariak. Ita. Ibagam kuman. Noan niya ti makagapok. Taapay anak isinarak ka kada kami kini Simon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Awan na pulos ti pagilasinan kadagiti napapatay at tao tayo, amo. Nasayaan. Ket, dagiti kakadwada anak kalasat itirangan. Nalabit nga dadaitan ni kabakiran. Di Giant, ti pagnaanda arumwar dito San Bartolome. Ay, nasayaat no kasta. Ngam, di mo pagarupan anak alusot kan kanyak po eh. Amo. Kayat ko asiguraduan nga awan ti rumswa aparikot. Jak kayat niyag bigtot ka po eh. Tano saan? Makaraman ka lagi di kanyak. Anya ti panagkunam, Simon. Nadagsan dyan baga ni Monica, Nardin. Idi pa'y laeng. At dan atap ko kini Don Leon. Ngamawan ti maalak nga ebidensya. Nardin, ipalagip kulangan ka. Saan mo't asigurado ni Monica iti imbaganakan ka? Isong aron, a pinagkarina ka pa iti sango. Sana yan. Simon, Sapay la kuma. Tatong palang ti karimkan ko na. Adi mo dangran ti amana. kas itinakunak kini Monica. May saka pulis. At napagrabangak anaskan nga ipatungpal ko. No bilang tamapanaknakan nga adda kinapod no dyan nakunan ni Monica. Nga inyawag dakin ko na. Naskan nga rod, ama panaknakak dayta. Narding, Ti pampanunutak ita. No kasano ama panaknakan nga adda pakainaigan ni Don Leon. Kadagiti nakainkwentro mi. Akas nakunan ni Monica. daytang rod ka. Sana bale. Aramidan mi ti amin. Umay kakit di, Simon. Mapantay di morgue. Bareng no adda mabigbig mo kadagiti na isagmak iti enkwentro. Monica balasan ko. Sigurado nga agdandanagan ni Mamam. Sana bali, Yaya. Nagpakada akmat. Kin ni Mamam. Ngam saan ka nagpakada kin ni Papam. Di kagdanag, Yaya. Di nakmat siguro kaungat ni Papa.
Ada ka matakaduwag. Ken adala ang imbaga ka ni Padre Simon. Nakitak akadwa ni Padre ni Hepe Salvador. Yaya, Anya ngamin at talaga ti Aramida Monica. Siyak ti madandanagan balasang ko. agtalik ka kumakanyag. Para iti pagsayatan ti pamilyak ti Aramidag. Diyak kaya't adumtang to ti kanito a pagbabawayak to ti amin. Gaputas sa anak tignay. Ay, si kaman laangan ti makaam mo. Ti importante, makaawid tantap no saanan nga agdanag ni mamam. Anak ko na yung atapos. Mamati ni Monica iti inyawag yung kankwana. Addan kan kuana da ita Maximo. Timpul tanti kanyak. Ay baka kan kuana amin. Boss, Ngamnam na makaapekto inalamid ko relasyon dagiti akama. boss. Amok na silip Monica. No naalaman Don Leon na nanay panagtalag anak na. Mamati ka dagitoy kanito. Addan panagdua-dua Monica amana. Sapay lang ko ma. Takas ka na pa sa boss. Tapno mapadasan mat ni Don Leon ti agparikot. Ha! Agsasalono balik ko din palakam na kada tayo. Kada ito yan, paglogyan namin, Maximo. Agpalikot matan, Don Leon. Naggapuan nyo ising. Pasensya kayo, sir. Nagpakuyog lang amin ni Monica anapan iti ayan ni Padre Simon. Kasta ka di. Wan, sir. Awan ka di tinadlaw mo bayat ti panagkuyog-yo kin ni Monica. Ha? Anya ti kayat mo asawan, sir. Amom mat adelikado ti sitwasyon. Awan ka di tinadlaw mo anang surot wenno nang paliiw kada kayo kin ni Monica. Awan mat, sir. Nasayaat nga rod no kasta. Agan na tayo amin ising. Dayta, timakuna. At nakadi mabigbig mo kadag itilatawan nga da ita dito yung morgue. Dahito idwa lalaki. Masigurado akaraman da kadag itinapan ni simbahan. Simon, Sa naklakit ding agbidot narding. Nakitak dagita lalaki di simbahan. no kasta nga rod. Kumpirmado. Dagiti nakarangit mi, kat dagiti nakitam. Kunak tupay kat. Adalakit di tida ka sa panggap dagi di lalaki. Sa nabale, nalapdan mi matida. Agam adadagiti nakalibas ako nam. Saan ka di? Madaman ti pan nakasapsapol da. Iswadi kagdanag. Mamatiak nga iti mabi. Masarakan mi matlaang dagi jay. Iha, anya ka diti mapaspasamak kan ka. Apay ka di, mama. Sumagmamanon nga aldaw anadlaw ko akasla adda ti mang burburibur kan ka. Di na ka di pakadanagan, mama. Awan ti dakas ang mapaspasama kanyak. Sigurado ka, iha? Wan, mama. Nasaya at no kasta. Amangan nga no ingatan na ka ni papam, numadlaw na nga da pagdandanagam. Una yan. Nagsinnaay ka manan, iha. Pampanunutak lang amin, mama. Kasanon no talaga gayam nga agdati. Ti anya, ituloy mo ti kayat mo nga ibaga. Awan, mama. Lipata mo ti na ibagak. Saanin aday ta ti pagsaritan. Sumagmamanual daw asaan ka nakapasya dito simbahan, Mr. Wong. Medyo ngalot, padle. Kapo siguro kapapanulot ko kada napasama kalabas. Iso nagsakitak. Kasta ka di? Ket, kumusta kayo matan? Ayos matan, padle. Ngam ka sa pulak pa inana. Mga mabignat kayo, tanagpilit kayo ngayon may dito simbahan, Mr. Wong. Saan, padle? Ti umay ko dito, mangmangtad kanyak peksa kan kilad pakinakam. Mr. Wong? Nomin batak, pamatek. Kamang ano anyakit din mapasama kanyak. Iso sa anak to umagbat, padle. Basta kabalak lakit di. Kanayon lataw mayak dito.
Mas daawak iti madmadlaw ko kani Monica, ising. Ma'am Jonah, Ang mga no damot nasasaunakan ka. awan mat, ma'am. Ngamuray siya. Adda madmadlaw ko kunkwana. Ha? Adda dagiti gundaway akasla adda dagiti banag akayat na nga ibaga kanya. Ngam no makaamires. Di nan patuluyan. Kastamot lang tinadlaw ko. Namin anoon akasla adda ti kayat nga ibaga. Ngam di namot na patuluyan. Adda nga tailimlimad na kada tayo, ma'am. Diya mo, ngam kayat ko amaamuan no adaman bilang ilimlimad na ising. Di kagdanag, ma'am. No bilang tada ti maibaga na kanya. Ipakaamok adagos kada kayo. Aging ga ita. Saan pa'y laama punas iti panunot ko dagiti napaliiw ko iti kalabas. Idi damo. Naglibak kada kami ni Papa. Kunana nga adda ti talken na atao iti negosyo na. Ana disgrasya iti motor. Kat iso ti tinulungan ni Mang Buki. Ngam siya ka mismo tinakapanaknak. Ang naglibak ni Papa. Gaputas sa bali ti imbaga kanyak ni Mang Buki idi kinasaritak. May kadwa. Tinyawag kanyak ni Mr. Wong. Kunana at tao ni Papa dagiti na inkwentro dagiti pulis. Idi pa lang. Addan dagiti madmadlaw ko kan ni Papa asaan anasayaan. Ngamjak ngamin na ikan iti kundaway. Ha? Addalugan ang nagsardeng iti batag ti mansyon. Inak kitaan no asino ti dingtang. Anya jay ko na, Maximo? Inyawag ti tao tayo, boss. Adda ka na ita ni Hepe Salvador iti balay ni Don Leon. Anya. Sapala ko ma, nati atap ko ti mapaspasama kita. Anya nga atap mo, boss? Sapay la ko ma, taday jay ni Hepe. Takayat na maamuan, no anya talaga pakainain kan Don Leon kadagiti nakalangit ta. Anya? No mapasamak na ita, Maximo. Talaga masigurado kon, sakmatan ayon na napintas kasat. Napatag sa abanag ti pagsarsaritaan da Hepe kan Sir Leon, ma'am. Nalabit nga da pa kainaigan ti panakadukot idi ni Leon. Saan nga taan na pimpintas no kasango da kayo, ma'am? Uray sa anen, ising. Ibagan tumot lang ang kanyak ni Leon ti amin. Nang runa no maipapan nga agpayso iti pan nakakidnap na idi. Ma'am, Baybayam idang agsarita. Mahalakit din. Tulungan na kamangisagana iti pasango tayo ka ni Hepe. Apaman ang makapagsarita dah ka ni Leon. Interrogasyon ka di daytoy, Hepe Salvador. Saan, Don Leon? Agdamdamag aklaeng. No interogasyon daytoy, inimbitaran kayo kuman ijay presinto. Ngem, anya aga po adamagam kanya, no am-am mo, dagiti nakarangat yo. Don Leon, when no saan laeng tisungbat, dayta sa lutsod ko. Hepe Salvador. Nagsimple lang mati sa lutsod ko, saan ka di? When no saan laeng tisungbat na. Ulitak, Don Leon. Adda ka di am-amuyo kadagiti ladawan nga impakitak kada kayo. Ladawan dagiti napasag iti inkwentro, anapasamak iti nagbaatan mi. Awan ti am-am mo kadagiti impakita maladawan, Hepe Salvador. Kat ulit pasigaman nalon dagiti buyot ko. Jak pulos nangalay ti taok nga armado. Malaksid laeng kadagiti anda dito'y mansyon niyag babantay. Iso pang nga asim, Hepe, pumanaw ka na kuman. Tanumamuan dagiti aginak da itang ipagpagam. Nakarkaron nga agdanag da kat dayta tilikliklikak ama pasama. Papaya di kayo makaid na, boss. Pampanunotak kami no anya nagsalitaan Don Leon kan Hepe Salvatore.
Boss, Sapay la ko ma. Tantan, ti pagmanaga na bayagan kaya't ko mapasamak. Cellphone ko. Speaking of the devil, ni Don Leon mawawag. Halaan, Maximo, panawanak pa lang. Tasong bata kawag, Don Leon. One boss. Don Leon, nakawag ka, Matt. Ayop ka, Mr. Wong. Mamatiag nga pa kay naigam no apay nga imbay dito ni Hepe Salvador. Kan nagdamdamag kanya, may papani din na pasamak ng enkwentro iti kalabas. Amo mat gaya magtarag, Don Leon. Lumbang lang amin manglogin ngayon anak na pintas kasat. Aniyo. Patsak di maklunan. Nga madapa kay naigam kadagiti na paspasamak kalabas. Asak nagpalang dakes, Don Leon. Yaman mo kasi kautek ti amin. Katita, lakama mat ngalon panagbalas ko ken ka. Ayop ka, Mr. Wong. Kilala. Please, padaalam nga rod no akya karamigan. Siguradot kan ka. At di nagkabaylan ng runa dito mismo at teritoryo. Pinuted na ang salitaan mi. Tiyagin lalay nga Don Leon. Nalaos na nagna. Yam nagipangta. Isunas ka sa kanaak. Tasigurado at ataka sa lamidan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Matiak nga dati sana nagustuhan ni Papa iti panagsarita da ni Hepe Salvador, Mama. Kastamot tinadlaw ko, iha. Napaliw ko ti jar na itay ada inawagan na iti cellphone. Mama, Anyaman nga tan ti mapaspasamak. pada sa makasarita ni Papa. Barang na ibaganakan ka no bilang at parikot na, Mama. Kasta talaga ti aramidat, iha. Jaklakit di mabalin abay-bayan ni Papa. Awan na pulos tinaklon ni Don Leon, Simon. Kasta ka di. Pagaman niya tinadlaw mo kan kuana. Bayat ti panagsari tayo. Ay, nalaing nga artista ni Don Leon, Simon. Awan na pulos ti sabali ang nadlaw ko iti jarna. Bayat ti panagsarita mi. Ano? Dahil tati agpaiso. Saan mo apulos ang masirok? No adda kinapudno dagiti ibagbagana. Wan no awan. Anya nga rod iti panagkunan, Narling. Ada ka di pa kayo naigan ni Don Leon kadagiti nakarangat yo itay nabi. Narigat ti agi papanlatan. Kasapulan tinatibkar nga ebidensya, kunak manen. Isuanas ken nga agtignaya kon. Aguray ka, Narling. Apa yung sikalaan? Naibagakon kan kay tinaminsan, Simon. Adda atap ko kadagiti dadduma akakadwa. Amangan no mabulilyaso lang ti anyaman anarugyakon. Iti kanito ang makadanon kadagiti masiknan no anya ti plano. Amo, kasla makapungpungtot kayo. Naimbagta mong buki. Amo, sikat ti makagaputay to'y mapaspasawa kita. Amom ka di dayta! Amo, pakawanan na kuman. Pangasim. Saan ko aninamnamang agbanag iti kastoy di amin? Kaya't kula ko mga mindag sigurado. Tiyagan mo! Noan na ti saritag may papangkin ka po eh. Iswa kasayatan siguro no pumano kapay langit isang wanak. Tamangan noan niya ti maarami ko ka. Asit kan naglaingan, no payaman ka.
Log-logi pa lang ti amin, Maximo. Boss, Titahag lang no niya alamidan Don Leoneta. di mat kano na mga impangtana ka ni Don Leon, boss? Well, Maximo, gamsalak mabuteng. Tamok, saan basta makapagtingnay ita na itchay. Gapo na puno titay matang Hepe Salvatol. Ha! Tuso ni Don Leon. Kas karayan ibagakan ka, Maximo. Gamsalak pahabak kinatuso na. Kas nakunakong kalabas. Napintas kong taway lang ululayan. Kanita, nadalo na napintas kong taway. Sakmat ita na yun na napintas kasar. Jak nasiputan ti kasta ajar ni Sir Leon, Ma'am Chuna. Basta kasta tinadlaw ko, ising. Kat amo nga adda tinadagsan ang makagapo. Ala, anya ngay nga tati makagapaw, ma'am. Diyak amo, nga masigurado nga adda pa kainaigan ti umay ni Hepe Salvador dito'y mansyon. Ay sus, ang mga nuaddan nakalap ni Hepe nga impormasyon, may papan itinapasamak ken ni Sir Leon. Ha, day tati agpaysaw, Ma'am Chona. Ang mga nukas tangag paysaw. Ala, sana bale, kasaritak ni Leon. Adda sumagmamano ag gwardya iti ayanti gate. Ura iti main door. Adda gwardya. Dong sa aga kon. Kat dumano nak dita pagtaangan ni Mr. Wong. Hepe, anya ti raramidam ditoy? Ni Mr. Wong tigagarak. Isulang ti pangibagat. Noan niya tigagarak. Ha? Adda ka din ni Mr. Wong. Adda? Mabaling ka di apakidanon kan kwa ng haddaan. Napateg, ti pagsaritaan mi. Awan ti parikot kanyak, Jonah. Anya ko mga ti parikot ko. Leon, agasawa ta. Apay anas kan nga ilimod mo kanyak ti amin. Awan mo't talaga ti parikot ka, Jonah. Leon, ipalagip ko lang kan ka. Amo ti maipapan iti nalimad a negosyo mo. Iso asan arumbang nga agilimod ka pa'y kanyak. Anya ti parikot. Husto ka. Adda pa kay naigan ti iyo umay ni Hepe no apay akastuyak kita. Apay ngamin, anya ti imbagana. Pagsalsalud-sudan lang, may papan kadagiti nakaranget da itay nabiit. Anya? Iso ama aburidwa na kita. Damangan no adamaduktalan da Hepe sa mata. Anya may paay ko kan ka, Hepe. Pasinsakan, nakastoyak na tanon mo. Awan na nyaman na, Mr. Wong. Panagkunak, kasayatan no baliwak tulangan ti umay makisarita kan ka. Madlaw ama ditiriknam. Nalapit ka po na ito, yagpaliw-paliw panawan. Agam ka balak. Anya kami may paay ko. Kasayatan no ginanakalangan, Mr. Wong. Agpakadakon, baliwak tulangan ti umay. Nasirib ka talaga, boss. Nagpamarang kagaya mamasakit itay nakasangom ni Hepe. Kasapulan silib. Dumay papalan ka na kiti kakasta pagtang, Maximo. Mamati ha, kada pa kayo naiga na pasamak langit, dagiti saludsodan na. Mutlagayan, boss. Gundawayo ko man, tapno nakarkaro pa'y ama imamagyo ni Don Leon. Maximo, nadnadlaw to ni gagagalak ti amin, no inalamit ko kastyay. Anya? Latag paiso, Maximo. Iso jak tinokbahan ko taway. Tsak kaya tagdala sudos, tamok mat, asako na ayunan ita kong taway.
kan papa iti seleda. Yaya ising. Wen nga road balasang ko. Saan da pa'y arimrimwar apulos. Anya nga dati mapaspasamag. Apay nagpupupok damaten iti seleda. Di ka kadiagdanag, Monica. Saan abalay, tadadalaang mo dito'y mansyon. Ti makapadanag kat no agpada da arimwar. Sa bagay matkit di Amangan numadamdamalaang kat rumwar damatlaang. Nalabay ngagsarsarita da iti nalapan. Pasensya ka, Nardin. Nabayagan na ka nagsubli dito simbahan. Tada na patagay na si Kaso. Awanan yaman na, Simon. Itay ka di pa ilang dito eh. San mat? Abitak pay. Oh, anya ti maipay ko. Nagapuak iti ayan ni Mr. Wong. Ket anya ti napasamak, Nardin. Nadnadlaw, ngagpampamarang kanyak ni Mr. Wong. Oh. Anya ti kayat mo sa wen? Kuna na masakit, ngam amok ngagpampamarang laeng. Iso ang nagpakadak matla adagos. Anya ti maipay ko kan kayta. Pangasim Simon. Sikat ti mapan ijay ayan ni Mr. Wong. Kampay di, agkid daw ka iti donasyon. Anya? Ang Nardin. Saan nga aramid ti simbahan ti mapan iti pagtangan kasi naman. Tapno agkid daw iti donasyon. Simon, kayat ko la amapan mo paliiwan ni Mr. Wong. Kayat ko amaamuan, no husto ti atap ko, ang nagpamarang laang itay na panak. Pangaasim ko man. Anya ti nagsaritaan nyo ka ni Papa, Mama? Mama, pangaasim ko mata ibagam kanyag. No anya ti nagsaritaan nyo? Uray anya ti aramid, iha. Di na kaya katlunan nga da parikot na. Nakaisam lata nakisarsarita kanyak. Anya? Dahita ti agpaiso, Monica. Anyan ni Papa? Apay akas jay ti aramid na ita. Apay adi na kayat nga ibaga no anya ti agpaiso. Diyak man amo. Ngam sapay la kumata agpaiso nga awan ti parikot na. Sapay la kumata awan ti dakas ang mapasamak kan kwa na. Sige, iha. Tanda pa'y naskan nga aramidag. Natangkan at talaga ni Papa. Ngam sa anak asong ko. No saan ang napagpudno ni Mama? Siya nga rod ti mga pamuspusan idi amin. Anya tayo ito naka-sketch ka plano, boss. Tayo sketch mansion, dagiti lokante. Ha? Kinunsabos ko may isa ka dagiti kalaingan inhenyelo dito San Bartolome. Tapno makalak lang sketch mansion dagiti lokante. Anya tayo aramida mo iti dahil sketch, boss. Importante na ito'y Maximo. Di ba tayo bakakon kan kay tinaminsan? Akayat ko pabata ka mansion dagiti lokante. On, boss. Tayo tapakalamatan na ito'y sketch mansion dagiti lokante. Dahil ito adalam na impag. Tapno malipog mo dahil jay mansion. Asahan na ka matiliw. At nagsaldang batog. Ikakitaan, Maximo. Hamangan no nagsublima tayo jay Hepe Salvatore. Naimbaglakit di tarimwar da papakan mangbugi. Makumikumat da mama kanyaya ising. Nawaya ak anakastrak diti biblioteka apan naka-opisina matan ni Papa diti mansyon. Dito'y amang rugi ak amang doktal iti kayat ko amaamuan. Mamati ak nga adda amin dito'y dagiti ak kakapatag a dokumento. Kan amin ang anapatag nga alikaman ni Papa. Talaga asa anak a kontento iti makitkitak. Apa nagbaliw ni Papa. Amok nga agpampamaranglaan. Tapno saan mi amadoktalan ti palimod na. Aha! Day tabasit a vault ni Papa. Day tatinaskan amalukatak. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.